igenda rya Edu rifite icyo wenda ryavuga mu buryo bwo kubaka ikipe, ariko yasaga n'uwasize anubatse ikipe n'ubundi by'ingenzi yari abikoze barabikoranye na Arteta muri imyaka yose ishize. Akazi rero kari gasigaye kara Arteta kugira ngo ibyo bubatse azamufashe kubibyaza umusaruro. Nk'ubu ngubu wenda tugiye particularly kubibaza Arsenal iri kugira muri iki gihe. Arsenal iri gukina idafite abakinnyi bane basatira, Kai Havertz nagahari, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ndetse na Gabriel Jesus. Iyi match ya West Ham batsinzwe 1-0, bose ntago bari bahari, bituma yisanga ifata umwana muto nka Ethan Nwaneri akaba reliable. Umusore nka Mikel Merino agakina nka rutayizamu. Umukinnyi wari umusimbura mu basatira ariwe Leandro Trossard nawe agakina n'undi ruhande. No kuvuga ngo Arsenal ubusatirizi isigaye ikoresha n'ubusatirizi bufite icyo nakwita gushaka ibisubizo nk'ama plan B cyangwa se nk'ama plan C kuri bamwe, yewe utana kwita plan B kubera shortage y'abakinnyi. Gute? Usibye Trossard umusimbura mu buryo buri regira kenshi yabona iminota 20-30 se, hari na match zimwe na zimwe ashobora gutangira. Ari no mu bantu muri sezi ishize basimburaga bagatsinda ibitego byinshi. Ubundi nko kwisanga Mikel Merino ari rutayizamu wawe abihita bituma abantu bahita babona ko si ikibazo cy'uko Kai yavunitse, ni ikibazo cy'uko ibishobora gukontororwa ubuzi bibaho, ntabwo abikontorore. Ibikontororwa ni ibi, no kuvuga ngo okay fine, ndabizi ko Gabriel Jesus we sinjya mubara, ni injury prone, ubana n'umuntu ukaba umuzi. Niba umukinnyi ari umukinnyi udashobora kugwa match 10 consecutively akina ari muzima, ntabwo umukinnyi wamubara muri plan zawe. Warabuze uko umugurisha, warabuze uko sohoka muri equipe yawe, ariko bizi yuko atazigera gufasha n'ubundi muri izo sezo. Umubiri we nyine ntubishoboye. Now ufite Kai Havertz gusa, isi yose irabizi ko ukeneye rutahizamu. No, Kai Havertz ntabwo ari nimero 9 typique. Ba Alexander Isaac baraho, ba Victor Gyökeres baraho, ba Benjamin Sesko baraho, abataka barapakiye ku isi baraho. Ubuze gushaka rutahizamu, urabyihoreye. N'abana wari ufite basi bazamuye tuvuga ngo wenda si bitangaza, urabaretse. Papa Loguni baragiye, Banketia baragiye, urabiretse. Ni ibintu wa control bijibura kuvuga ngo mfite second choice striker araho, ntacyo bikoze. Okay. Bukayo Saka aravunitse, nango wisanze muri position yaho uri bukoreshe Ethan Nwaneri n'umukinnyi kiri muto, umusimbura Trossard, ndetse ntufite shwa y'undi muntu wagukina nka nimero 9 kuko Kai yavunitse. Uko uyu mukinnyi hagati mu kibuga umujyanye kuri point. Itangazamakuru mu Arteta ibi ngibi urabivugaho iki? Atuku gutsindwa birandakaje cyane, biranambabaje, ndi very disappointed. Bitewe n'iki? Ngo ikipe twakinaga urwego iriho, icyo ni cyambere. Icya kabiri ngo niba turi abantu twashakaga Premier League, nabwo performance twagize ari ikipe ishaka igikombe. Mu magambo ye afana Arsenal bajya bagira ngo wenda umuntu arimo arayivuga ukundi wenda itari. That was now near the level that we have to hit to have the opportunity to win a Premier League. Twari twegereye habe na busa urwego ikipe isabwa guperformingaho nibikeneye Premier League. Ibya bivugiye match 15 bari bamaze badatakaza. Kudatakaza no kuvuga ko bashobora gutsinda cyangwa se kunganya. Very good. Ikintu cya mbere key ngiye ku bintu bibiri birimo hano, key ya performance na key yo gutwara igikombe. Reka dufungura ayo magambo abiri tubone kujya ku zindi ngingo. Uza gutwara igikombe bisobanuye yuko uzaba wa mbere. Utirugaju ibyo
n'umwana w'uruhinja arabyumva ntabwo byumvise neza. kuba uwa mbere nabwo bigira uko bisobanurwa. kuba uwa mbere ni ukuvuga ngo nuko urwego rwawe rugomba kuba ruri hejuru y'abandi bose. Abafana ba Arsenal bakayiskize ntabwo bibaho. Iyo ni mentalite ya mediocrité. Ngo bad luck, ngo imvune ya kanaka, ngo bad luck, ngo kanaka ngo yaragiye, ngo bad luck, ngo umusifuzi ngo yadaye ikarito y'umutuku itariyo, bad luck. Donc you have to face each and every challenge, including umunsi uzasifurirwa nabi, including umunsi uzahabwa karito itariyo, including umunsi vare zakwangira igitego, including umunsi uzavunikisha. To be a champion ni sacrifice. Nicyo nashakaga. Ni igitambo utanga kiruta cy'abandi batamenye. Yes, being a winner nicyo bivuze. Nta muntu w'indwanyi, nta muntu uyobora abandi akaba nimero 1 afite ibibazo n'amarira nk'ayo barira. Ariko Reagan hari ubwo utegura ibintu amahirwe nayo akazamo. Nakubwira ngo including bad luck n'amahirwe make. Abitwa intwari n'abarenga ibyo. Iyo ukiri muri utwo nyine two kwishakira utuntu tugufubika, ngo urabona ngo twari twegereye, ngo iyo ngo ataza gusimbuza ngo nde, ngo iriya mvune yavukayo ngo yadukomye mu nkokora, ngo hari igitego cyacu ngo vari yanze ngo basifuze bate. Iyo ukiri muri ibyo bintu uri umwana bireka iby'ibikombe ubwo ntubirimo. Nta kipe yatwara igikombe itawe n'utwo tuntu. Kuko watakaje umukinnyi cyangwa se hari umunsi yagize umwaka utakaza match. Ariko yagaruka ite. Pep yafashe ijambo rikomeye abo wa gatatu bwa mbere mu Bwongereza. Media y'Ubwongereza yose barandika bagakora headlines banga Man City cyane ngo ni Flo Guardiola. Donc bafashe ijambo flop bararikata bakavuga ngo ni Flo Guardiola, like flop Guardiola. Okay. Ngo ubundi ngo ibi bintu ngo bya tikitaka ngo by'amashot passes ngo ntago bikunda muri Premier League. Ngo you know what, ngo twe dufite ngo culture yacu uburyo dukina ngo ama long balls ngo kandi ngo tugakina mu buryo buri physical. Ndibuka ibitangazamakuru twasomaga za 2017 2016 byabaga bisekeje cyane. Gute ngo igihagararo cy'abakinnyi ba Man City ngo nabakinnyi bato ngo kandi ngo bamaze ngo gukoreshwa ngo na Pellegrini ngo hari na Mancini yakoresheje bari banamaze kubasajishaga bose. Ngo urabona ngo ibi bintu ngo by'udushot passes ngo ntibikora. He come and hits you by knockout. Hari nubwo yakoze amanota 100. Bisaba iki? Aho narindi ku cyo gutwara igikombe urabanzuka ukemera sacrifice. Hari ibitambo utanga. Ibitambo ni kiriya gihe uvuga ngo kuko nkeneye igikombe. Yego mfite kaye natsinze ibitego bigera kuri 70 ingahe muri sezo yashize. This time around ndagura rutahizamu ukomeye uza gutuma ahubwo abantu babona ko ndi serious cyane. No kuvuga ngo abahanga ahubwo none ukuntu bamera ntabwo manura urwego, ahubwo ni nko gufata nk'umuriro wa rusanzwe ugahita umenamo nka petroli cyangwa se ugahita umenamo nk'ikintu gihita gituma ewana bigurumana byaka cyane. Bikorwa gute? Ngiye kuguha ingero z'abandi. Bwa mbere twese twari tubizi neza ko Manchester City ikomeye igatwara n'ibikombe, ariko twagiye tubona yitwaye igikombe ifite force 9 idafite rutahizamu. The coming season bazanye rutahizamu wa Argentine, bazana na Haaland. Two good strikers, my brother. Urimo rabyumva? Kubera iki Guardiola kubwira ngo nakinnye ndafite rutahizamu, ndabizi ko natwaye igikombe, ndabizi ko ngitwaye, ariko ibi bintu ntabwo ari ibintu nariraye ngaho imyaka yose. Logique simple mu mupira kavuga ngo Arteta basics z'umupira no kubaha abantu na profile zabo. Rovo yangashoye ko kiganiro nicaye kuri mikro. Ibera shoye gushaka zandani ntazishake muri Murera na Kiyovu. Rugaju yasesengura nabikore. Rugangura yabasha kogeza niyogeza umupira. Put people in their position. Babe accountable ku bintu babaye forged for bacuriwe.
amarangement yo gufata abantu ukabakura mu myanya ugashyira abandi mu yindi ngo nkuye kayi ngo ku 10 mujyanye ku 9 ngo icyo nshaka ni ibitego ngo kandi nabibonye. Iyo ugize ikibazo bikugarukaho. Donc kuminimiza excuse no gukora ibintu in a normal way mu buryo busanzwe bw'umupira. Basic fundamentals z'umupira ntabwo ari izo twita ngo ni 4-3-3. Njya numva hari n'ababyibeshya. Ntabwo ari 4-4-2, ntabwo ari 3-5-2. nta formation iri ku isi yacuriwe, mu nyumve neza, yacuriwe kuba ari itwara igikombe cyangwa kuri abapanga abakinnyi. Byo mvara abantu ngo umutoza wa mani ngo ikibazo cye ngo abakinnyi ngo abapanga ngo mu buryo butari iyo ni logique umuntu utarigeze agira notion na ntoya kuri coaching. Coaching si ikibazo cyuko bapanze ngo 3-5-2. Are those people in their right positions? Are them capable kuba bakora ibyo ushaka muri izo positions? Nimba uvuze ngo tubaye batatu inyuma, uzicyo babivuze Iberi ariyo ngiye kujya kuri Arteta. Babivuze ngo batatu ufite inyuma n'abantu bafite capacity yo gukina defense à 3, therefore bari muri right positions. Sicyo bivuze se? Niba uvuze ngo abantu ngiye gukinisha nk'aba wing back, si ikibazo cyaho bari, ni ikibazo cy'ubushobozi bw'icyo bakora aho bari. Niba uvuze ngo ngiye gukinisha umwata kumwe, si ikibazo cy'uko ari umwe, ni ikibazo cy'ibyo yakora mu gihe ari muri uwo mwanya. Again nkagaruka, Kayi yigeze akora numbers zihe sezo yashize zaguha icyizere cy'uko wamuriraingaho the coming season. Uwo ngo mutupu ni kinyoma. Wari ubizi ko adashobora gukora figures z'ibitego 20. Urabizi ko hanganye na beast yitwa Man City Haaland. Urabizi ko hanganye na beast ku rundi ruhande Liverpool yitwa Salah akora 30. So urimo urafulinga nde utangira gutera imbabazi. None twarenganya yani magambo twarenganya Arteta se. Uravuze tumanye magambo n'amakosa Arteta, ariko twarenganya Arteta ko ari scenario yagiye irangwa no kugira impiri mu mufuka kuva kera. None yaba yari imwe ibyo gutanga ku isoko. Rugaje n'ubundi nepo yaragiye kujyaho, ariko reka mungane kuri ngo yarazanye. Wenda turi kuvuga ibyabaye ko hari abakinnyi yatakaje kugeza umwe bakaba ari gustragolinga, ariko reka tunarebe nibiri imbere bishobora kuba yabikemura guti bijyanye n'uburyo bubaka ikipe n'ubundi tuye kuyindi po. Uvango nk'ubu ngubu urebye igitego batsinzwe na West Ham, nyine igitego batsinzwe na igitego cy'ubwana mu by'ukuri wenda nabyo Arteta yavugagaho kuba abakinnyi babiri ubwabo bashaka gufata baro muri counter attack akaba ari bo batsinda. Jared Bowen agafunga baro bakiri iwabo akayiransa kwa Bisaka agakora dribble nka ziriya, Jared Bowen akazamuka bamureba paka basinze igitego ari umwe muri box yabo. Kubera iki? Uvango nk'ubu uratekereza igihe wenda nka William Saliba cyangwa se Gabriel Magalhaes umwe muri bo yavunika, ntabwo wabyifuza, ariko umwe muri baramutse avunitse plan B yabiyihe. Impamvu bimugora cyane wenda na Rugaju urugero yatangaga kuri Man City, Pep yabaga afite Stones, afite Ruben Diaz, anafite wenda na Nathaniel Ake, ariko akarenza hose zikurikiyeho akazana Kanji, ejo akazana Josko Gvardiol, bakaba defenseur batanu bakina mutima w'ubwugarizi kugira ngo igihe umwe yagize ikibazo atazagira ikibazo cyo gustragolinga. Ariko no kuvuga ngo Arteta we yubaka ikipe 11 kamo 11 banje nabo, ariko uvuga ngo havuyemo uyu nguyu byagorana cyane. Nk'ubu ngubu nyine atekereza ko muri defense umunsi yatakaje umukinnyi bizamugora cyane, bizasaba no muri kongera guhengeka, ugasangazanya mutima muri defense agiye kuzana undi nimero 2 udasanzwe wakina asubizeyo Partey, usanga ari gustragolinga. Rero ubwo izo struggles zose agira nibyo Rugaje nyine n'umwunganiragaho, ntago zatuma nyine uvuga ngo uri equipe itwara igikombe. Tisokeho Arsenal Reagan, reka amahirwe nyashyire mu bukeya. Hari uduhirwe Arsenal sigaranye muri season. Nkurikije groupe yayo abakinnyi ifite sofa ntabwo nayiha amahirwe menshi, nayiha amahirwe make cyane. Amanota amaze kwa 11, iracyafite umukino yego izakina kugira ngo inganye imikino na Liverpool. Reka tuvuge ko utsinze irahita isanga Liverpool ikisiga 8. Niyisiga 8 baracyafite match yo guhura. Reka muze ko Arsenal izatsinda nayo nkure 3 hasigaye 5, ariko imikino irimo iragabanuka. Deje ubwo nkuyeho hasigaye imikino 11. Nimba nkuyeho uwo ngo bazahura ubwo hasigaye imikino 10. Therefore mu gihe hasigaye imikino 10 haraba hasigayemo ubwo nayo imbazo Arsenal yatsinze kirane igatsinda na Liverpool gutsinda Liverpool bitaraba hagasigara 5. Aya 5 ni imikino 2 bisabwa ko Liverpool yayitsindwa Arsenal iri kuyitsinda. Ubundi kintu cya mbere Arsenal rero mbona kizayigora. Ibere sobanura kano kantu
kugira ngo abantu bumve icyo nshaka kujyaho. Teenagers will make mistakes. Abana bakiri bato bazakora amakosa. That's part of their development. Icyo ni igice kimwe kigira nyine imikurire yabo cyangwa imizamukire yabo mu gukina. The problem is that ikibazo ni iki rero, Arsenal are in a position iri mu mwanya where they have left themselves aho batumye baba mu mwanya cyangwa se aho bari no margin for any error. Nta mwanya bafite wo gukora ikosa, nta bagomba gushyira ikosa mu byo bakora byose. Ntibemerewe gukora ikosa mbese. Uri kumva ikintu mvuze? Ni ukuvuga ngo ni ugukubita matches zisigaye zose uko zakabaye ntubunanize ko atwara igikombe. Kandi tubonye hejuru ngo teenagers will make mistakes. Ni part ya development yabo. Or niba ufite ni ba Nwaneri ntiyakora ibintu nyine nk'ibyabuka bimaze imyaka 4-5 forma. Nwaneri ni sezo ya mbere ari gukina kuri top level. Uyu mwana reba Skeli hari ibyo yaguha ariko hari ibyo atazaguha. Nukuri kw'ibintu nabo tutita aba teenagers abatari mu myanya yabo hari ibintu batazaguha. Nyumvira nk'aka kantu, it was Arsenal's 5th red card in the Premier League this season. Yari ikarita ya 5 y'umutuku kuri Arsenal muri iyi season. Two more than any other side. Two more than any other side. Nuvuga ngo barenza ebyiri, nta yindi kipe izifite bo barenza ebyiri. Nuvuga ifite nyinshi, ifite 3. Byibura indi ifite ikarita nyinshi this coming season. Ifite amakarita 3. Uzi ikintu nshaka kuvuga? So umva rero icyo bakeneye gukora. Dusoza. Ngo rero Skeli wenyine afite ebyiri wenyine rero Skeli. Muri ze 5 afite ebyiri. Umwana se ni umuteenager. Ngiye kubisoza muri ubu buryo. Igitekerezo cyo kuzapangura amanota ya Liverpool 11 ni ikintu gifite amahirwe make cyane. Ni ikintu Arsenal ibishoboyeyo ubwayo, yatangira gutekereza ko gifite probably amanota make cyane ukurikije abakinnyi ifite. Nk'ubu nguyu mwana yitwa Lewis Kelly wanya makarita 2019 wenga yageze kumuvugaho nsoza aravuga ngo you pay for the education of young players with points. What statement ya wenga? You pay for the education of young players with points. If I play a young defender, okay, I know he will cost me points during the season and I have to stand up for that. Mayani magambo aravuze ngo ikiguzi wishyura iyo uri kwigisha umwana no gutakaza amanota. Ninyinisha umudefenseri muto ikizambaho no gutakaza amanota. Ibyo ngomba kuba mpagaze mbyiteguye. Ibyo ngaho bivuze 2019. Umwana w'imyaka 18 Lewis Kelly abonye amakarita 2 y'umutuku mu gikipe iri muri crucial conditions zo gushaka igikombe. Ngiye nkabivuga gutya rero mu buryo bworoshye. Twaze tuvuga ikijyanye na performance gushyira abantu mu myanya yabo n'uburyo batwara igikombe. Liverpool ifite icyo bita kongoromera y'abagabo. Ujye ubona nk'ibigo binini by'ubucuruzi hari nk'ikigo cyiza kikigiramo nk'amashami nka 6. Nibyo uzumva bavuga ngo ni kongoromera. Ugasanga gifite nk'ibintu bicuruza amazahabu, ugasanga gifite nk'ibintu bikora logistique, ugasanga gifite nk'ibintu biri muri real estate, ugasanga gifite nk'ibintu ikintu gifite nk'ibintu nk'icumi bikomeye gusa birimo amafaranga. N'uruntu rw'ubist rw'uru nibyo bavuga ngo ni igikongoromera. Ni kongoromera y'abagabo. Bafite umuzamu wa Brazil numero 1 Arsene Becker. Bafite kapiteni w'Ubuholandi Virgil. Bafite Konate. Iyi ni sezo byibura nziza ya 3 ari gukora. Bafite Trent na Robertson babanye na Klopp bamaze imyaka itari munsi y'7 kuri top level. Bafite Makaristera afite igikombe cy'isi bro. Bafite umukinnyi nka Gravenberch wabaye muri ya Ajax nziza avamo ajya muri Bayern nabona utwo de formation aza muri Liverpool. Byibura uyu mwana ni umwana umaze kumara nka saison nkenye kuri top level. Bafite Sala, sinshaka gusobanura izina Sala.
this time around bafite Diaz Marulanda watangiye kumenyera, bafite ba Cody Gakpo forme muri PSV Eindhoven. Cody attention arimo wanavuye mu Holandi baratsinze ibitego byinshi. Urimo numva squad bafite ishobora bafite Diogo Jota nubwo nabajya agira imvune ari aho ngaho bashobora kutagira igisquad kinini, ariko uri kumva ikintu byibona ndi kugenda muga kuri buri mukino. Bafite Szoboszlai kapiteni wa Hungary, kapiteni wa Hungary. Uzi ikintu ubona muri izi groupe ziba zimeze gutya nka team talk, ubundi ikintu cya mbere kiba cyoroshye uganira n'abakinnyi nk'abo uvuze amaprofile yabo ukumva ni manini. Dusoza ariko icyoherera slot ndetse na hating nuko yango guys reka tuba abagabo, go and do what you have to do. Baba byumva ba Virgile abameze nka general uyoboye ingabo bro, ubibona ko na figures nini n'amafaranga babahemba n'amafaranga amaze gukorera n'ibihagararo byabo, physical appearance